Samo pre klipa da vam kažem, zapratite ovaj kanal Kripti TV, tu ima jako horror videa. I da, zapratite ga ako želite i na mom kanalu da ima još klipova horror. Zapratite i moj i Kripti TV kanal i krećemo. Poslije baš klip danas gledamo jedan horror film koji se zove One Please. To je scary kratak film. Ponekad je smešan, ponekad je horror. Znači krećemo, traje 5 minuta, samo da molite mi se sačuva video i krećemo. Ok, secka. Da plaćam ljudi. Izvinite, ja sam na tepihu pa ovo glupost. A što klešao je ovo? Ok, stavio je ovako pastor. Što smijete? Nema prst ako ste primetili. Ni ovdje nema prst. Vidite. A format je samo sa druge strane. Ako to mogu to je ista forma kad sećate prst. Ne to nego ono. Kao ono pa onako pa ispane kao da ste ga isekli. Znači samo ovako nastavite i nešto gurate. Kao, stavite ovako i kao gurate. Vučete prst tako. To fora. To mogu ja da napravim. Evo, ja odsečem mi prst, ljudi. I samo nacrtate do crvena tačkicu i gotovo ti. Lazi ovo za sladoled. Ala mi laga video, meni je Ala izgledava ovo za sladoled čudno. Ok. Vidite ga, what the Lano vidite klov. Evo ga i ovdje klov, nogice kao. Gore klovna, ne znam da ste vidjeli. Evo vidite. Na kombiju gore. Ima kapu neku. Ovo je 100% bogati, ga što ima lepa kuća. Da, pa bogati su. Ona će secka voli dupe sad. Ja sam se nažaste pipka tako. Ajde da bi joj dala pare da kupi. Otkad se tako secka ote, znači sad cec pa ovako pa tako. Ok, znači napokon je završila, napokon. Oh my fuck. Ono mašnicu ću iskine. Mislim da te glavu ću seče. To inače degenerici, bate tako uzime s noža, mogu samo sa rukom onako da mi capi gotovo. Šta se, mašnicu da je stavi tako. Da ukrasi prst 100%. Ok, jer to od ovog videa njihovog horora. Ko dobro napravili kao da nema prst sa ovim screenshotom, pa napravili sa onim cut screenom kao da sečete. What the? What the fuck? Ljudi, blokirajte sliku, blokirajte to. What? Ova devojčica je glupa. Ja bi jebate odveo u zatvor, da je kanibal. Znači ona je kanibal, ljudi, ali kako biste odveli u zatvor, jer je kanibal, sad će da daje ljude 100%. Još i briga što ima krvovac. What? Kako mrak tamo? Otvorena vrata neka. Ok, znači, ko je glupa. Put. Komu glazbate? On ima milion tih prstiju. What the fuck? Ima ja ne bez krvi, ima i sa krvi. Kako i faca užavate.
Znate od čega ovaj sladoled pogodite od prsta? Kanibal, brate. Ga se kad dođe milion deca. I sad je ona poslala kanibala kako biste je odveli u zatvor. Bilo koje. Gdje sad što će se okupe deca. I si će poslao kanibal, brate. Co sad? Gledajte sad, gledajte sad. A ne, neko će iza nje, neće. Ovo opet ona, brate. A ne, ovo je neka druga. Znači ona, brate, da traži sama, brate. Ajde vi sečite vaš prst, debili jedni. Glupi. Svi su postali kanibali, what the f? Čak i Bibi postali kanibali. A šta ćeš uraditi kad imaš sladoljava? Imaš sad. Znači, taj to klip nazvam se da se neko usao od ovog klipa. No. What the f? Od ovoga prave sladoled taj. Znači, ljudi, to je to od klipa, znači, neki su 100% usrali kao ja. I to je to od klipa, ako ste se usrali, bacite like i čao.